Kajing atukana sapang uwe ubriu uba khapnap. Don uwe ubriu uba kertang ujos. Ujos udai ubriu ubala donlok bat uwe ukun senrang. Ujos udai ubriu uba ShiSpah bat udon ru kindong tray senrang arngut. Ujos enda uki na jingtia. Man ka step usmat bha banduai ay ngu yu ublay buun pelat na kijingpang. Henry ujos ulong ubriu uba khapnap. Teha kwe kasingi, kat ba ujos udang pule kot kubor, lawan unong tre jong ulaong. Malik, ay Pisa siya bangan letit jing tit hayaw na marom don ay syu haying. Ujos ulaong, are menin ngala ay ShiSpah pila da penlut siya. Unong tre ulaong, menin ngala tit dok ka ShiSpah tingka, ka Pisa te kam don syu dok karu la lut. Ujos ulaong, wa balai pitit dok ka haba pitip bakarem ha mentaki por na marbom yo dok masisyu. Ujos ulaong, sim kene arpoting ka, tit no ada unutrela, syat serwa bat udai. Unong tray ulaong, ikong bat ubaba te kinum tre bam jasyu lada syat serwa. Ujos ulaong, kimat ya bam jasu daru lada kim tre bam ya unutrela. Unong tray ulat tenum yu ujos bat ulaong, jaka bantit biang daka doka pak tit penban de neutrela. Unong tray ula simnya ka Pisa arpo tingka bat ula letnyo. Ujos ula kenya ka bai tit jing tit hayeng barok sitayaw balalut haduk ShiSpah tingka. Ujos ulaong, ani mentatayaw te lalut bun bha ka bai siu bai tada. Ha katayo banwan tengan ay bay siu no tang lay ShiSpah tingka bat nginya bam jenta beg da neutrela ngan pak tit no sisenduk kamsuk ban num le tit man la kasingi. Henry ha katakapor lawan rung sa ukun jong u. Ujos ulaong, o uneru ulakwa Pisa takadaw uwan hang ne. Ujos ulaong yu ukun jong u. Medan kam ayu toong. Ukun jong u ulaong. Pa ngakwa banyang no laki Jong ki kejat. Ukpa ulaong ngayo i ba meyang hitia menno hi mesyong. Ukun ulaong om day kum tapa ngakwa ban le business no. Ujos ula ay ShiSpah tingka ba ukun jong un le business. Ukun jong ujos ulaong pa kumno ngan le business tang ShiSpah. Ujos ulaong sim tang kato sedang syua da ka barit batmen sa penhe ya ka business enda ka lakiu. Lada memdap te kishim da ka ksiar jong email lejbu benda kenang ba menyo Pisa shibun. Kalok jong ujos kalawan rong kensan ha kamera bat kala dom ya ulok bat kalaong. Menno pi pensna ksiar yang nga ban pabu benda yu ukun jong pi. To ay da ka Pisa jong pi. Ukun jong ujos ulaong pa tangkat ne ka Pisa te kandum dap ladangan le business lada pim ai biang te ngandum le kano ka kam ngan syong be hayeng. Ukun jong ujos ulamot ban mino na kamera Henry ujos ulaong lada mem dap kato te aino kato ka ShiSpah ru namar nga mensyua nga sedang business tang san poting ka. Ujos ula simno ya ka Pisa hakakti jong ukun ber ula tepno a senduk. Kakmi kala syupek ya ka jing Khapnap jong ujos. Ujos ulaong ya ukun bat ya ka lok jong u. Kine te ki penbun tension bahaya nga. Kilet no na kamera jong nga. Te ha kwe kasingi. Ujos ula lej pak kapsnyu hayaw. Enda ula dep kapsnyu. Ujos ula keli. Katno ka bay kapsnyu. Unong kapsnyu ulaong. Prapo tingka. Ujos ulaong. Ani jingram. Balai kata-kata. Ujos ula pandor ya unong kapsnyu bat ula ya dajdor haduk ba undayo sanpo tingka. Enda ujos ula mi na dukan kapsnyu. Unong kapsnyu ulaong. Ngampat jusian kostomar kum utu ujaj priu ban pandor ya kabay kapsnyu. Teha kwe kasi. Ukun ulaong ka kimi. May pensnyu tu sa iipa balay Khapnap kat ne. Kinong tray kila ong lang ba umalik te u Khapnap sisya haduk kabam kadiru. Kakami kala ong yaki barok langot bangin nya plano da ka way ka kam sibit menmiet. Kakami ukun mat kinong tray kila rai ban tau no da ka boy. Endala de ka pon menmiet. Ujos ula yok tia lengai bat ka lok jong u ha kamera. Henry ukun mat kinong tray kila penlip ya ka lait bat kila kop da ka berni ban penting ya ukpa ha ka jakatia jong u.
Khun Jong ulas dang ban penting da kabakran kumne. Jos satang mentah sisnam ngan bu yeme hang nia pertei te medei ban bambaha bat medei ban long ubru ubas bon namar menle ayu ya kapisa. Lada me yap no mano ban pendon kam ya kapisa bat memla ban ra ya kapisa jong me haka jingyap. Jos ula kersiu ya ka lok Jong Henry ka lok Jong kala mai kala yu Jos pat kala ong. Bawat ju pentut se yang nga namar ngadang samtia. Khun Jong Jos ula ong biang ya Jos. Baki wei kindem yo ina kindem yo sngaw ya ka surkran jonga. Henry tang ma ba yo ina yo sngaw ya ka surkran jonga. Jos ula tiang bahang ya uta uba wan kren namar ula janyap satang sisnem. Endala Simon step. Jos ula ya tu ya ka lok Jong badon wei ubru uba wan ka por sitang senya. Uya tu yang nga basa tang sisnam ngan sayap no. Nadu kata kasingi, Jos ju khapnap syu, kabam kadiru ju khapnap, kapisaru ula ayu Khun ba unla business, bat kaksiaru ula penshna ya ka lok Jong Jos ula lesbun shisha ya baro namar ba ula tip ba ula janyap. Ha kasingi badap sisnam ba Jos uyo ya kran ba uta ubriu. Jos ulah penkre baro sisngi namar ba un sayap no haka por menmit. Endala day ka por menmit. Jos ulah kentit haka por siteng senya. Jos ulah yakran ya ka lok Jong ba ula ong. Kimi piyo sngaw ya nga ka lok Jong kala ong. Hoot nga yo sngaw. Jos ula ong ngalayap ne ngadang im. Ka lok Jong kala ong pidang im. Jos ula ong kumno ngampat yap se habakat nepor hi uto ubri uong ba unsa wan shauno yanga. Kalok Jong Jos bat kasamrki bat kalaong. Imat ba pilas bun tarai u extend biang sa sisnam. Jos ulaong imat kadai kumtahi. Bat Jos ulaong biang nya kalok Jong bangandum khapnap syu knang bangan imslam. Namar kaspa bangan penlang kan mentoy ayu ladang ngayap ngamla banra ya kaspa na ya kaksiar kin si kai. Kaspa kamla bantiet ya ka jingsuk bat ngimla banra ya kapisa watang si piaru endang ngilayap. Lada episode tenat sengoba like share bat subscribe ka channel. Pisno tenat kena ka jinga tu kana sa komen.